how do you feel celebrating Eid Adha far from your country, far from your family? عليكم مبارك ومن العيد الجزيل وانا احبكم يا شعب الاندونيسي. How do you feel about this celebration? Sale is like we're far from my country and we are not now with my family and my friends, so it's a little bit sad for right now. But I think to new country I will be enjoy my Eid al-Adha with the new people. It's not so much different here, but I think we will enjoy it with other people too. Different kan, mungkin sebab kalau di Indonesia dengan keluarga, kali ini dengan para atlet dan juga pegawai kontingen Malaysia. HQ tim Malaysia mengucapkan juga terima kasih kepada pihak panitia menyediakan masjid yang berhasil dengan Wisma Atlet untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Rasanya seperti apa? Kesannya saya macam saya juga Lebaran di dua negara setiap kali Asian Games daripada 2010